Maikanem Abilin. Tinapalabas naragsak ni Rodrigo tanagsabat ti dalandak ni Victor. Kunamot ni Carlo tangawan basol ni Victor iti naramid ti asawa na ken ti na daytoy apan ang lipot ken kuana. Nakuna na nga ipateg na ni Victor. Nagrambak da nga rod gaputa nagkikinawatan da iti dayta banag. Dimteng ti graduation ni Victor. Sinagutan ni Carlota iti agparis a kwintas. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo na Pauluan. Maikanem Abilin. Makaamukan ka dagita kwentas. Napatag kan nabalor dagita a kwentas, Victor. Isu ati pangisagutam to kuma iti maysa. Kat daytay talaga akap-kap nga kam a babae. Wen, mama? Ala, agrambak tayo. Gapoy ti daytoy a panaggraduar mo. Ado ti sanga ili tayo ita. Imay da a makipagrambak kada tayo. Mama? Naragsak ka kadimadlaan, iho. Unay-unay, Mama Carlota. Nakaragragsakak. Nagimas ti saganon ita ang graduation mo lang do. Tinawala aman no, adapi kan kanon. Adapay mais ana lang ta. Day talang ti kabala kami. Isulatin sagana ni nanang ko. Nagimas lang do. Magustap launay. Agyaman na ka. Sige, mangan kalata di kagbabay nami. Talaga mga anak. Nangruna kat paborito ti kan kanon. Nagimas. Lando, ada ni Victor. Ha? Ni Victor? Ha? Ganyan. Happy graduation. Narakop na pa, ganyan. Kumusta kayo? Nasayat mo ta. Happy graduation na, ganyan. Talaga, sa bali kayo ta na. Nagdakal ti, nagbaliwam. Ha? Oh, Ami. Ming-ming-mingan nakmatlatan. Ha? Kwa? Nagbalbalyong namin ti pamaging Victor. Nagbiskid ka matan. Alaga yun. Mangan kayo ti saganak. Mangan tayo. Sakbay nga ituloy tayo tagsasarita. Sige, agsarsarita kayo pa'y adwa. Tatulungak ni Auntie Erin nga agi dalimanak. Lando, Victor. Bayamon. Kabalan ni nanang dayta. Saan? Tumulong ako. O sige ha, agsarsarita kayo pa'y adwa dito eh. Kumusta kan gayam? Sa dino ka diti pagadalam iti panagkuleyo? EJPMA gayam. Agsoldado ka? Wen gayam. Talaga aday tati kayat mo ah. Wen, kayat ko ti agbali na soldado. Wen gayam. Anya tinapasama kadikin ka. Apay akilata nagpukaw ka. Mabalin ka di ngay sa laysay mo kanyak. Amok nga mo ni Ami. Ngam di na kayat ngay baga kanyak. Maawatak mo't kit di ah. Kinamat nak datong ankin Bart. Gapot a pinalsiit at timuging di may sa katakwada. Kinamkamat tak. Aging ga nakadano nak itidisora ako mamang itidak kalakarayan. Anya? Paltugan na kumay din itong an. Iditimpwa ka kung itidisora. Anya? Nalabos na talaga, Victor. At dala kay kan bakit anangaywan kanyak. Pinagnagdak iti kalapaw da. Inasikaso dak. Inagasan na dagiti adu agarumyad. Kanti sugat ko iti sakak. Anya na kinadakas da. Agraman si ka. Di da pinakawan. Uy nga rod. Ngam binaaklatan gayam. Tinaskan ita. Si Bibiagak. Victor. Amom ka di dagiti pasurot ni Don Simon tinang patay iti daydiamak. Kasta timpod no ni nanang ko. Anya? Iso gumilgil ayab tigurak kadagi di pasurot ni Don Simon. Gayam. Balsak ida. Addan tugon daway balsak ida. Anya?
Mabitla nga mi. Apay? Sakbaya makadanon tayo di asyenda. At daited ko ka. Anya day ta? Ato yo. Kwentas? Mabitla nga. Tayo kurko di tatenged mo. Victor. Oh, aday ta. Nabalor day ta ami. Isagot ko kan ka. Sikat tinapilik apang isagutan iti day ta. Ha? At da kanyak ti Paris na. Victor. Ang nadam ko maday ta ha. Apay asinagutan nak iti kwentas. Gapot ako na ni Mama Carlota. Mabalin ko nga isagot ti may sa akwintas iti kapkap na kak. Victor. Kat sika day ta ami. Sika. No kasta, happy graduation, Victor. Maragsa ka nakparakan ka. Sinarong karang kayo? Gapot na mabayag tumanan ti isa sarongkar ko. Anya? Agadalak namin iti kinasoldado, Auntie Ella. Ha? Iso ang mabayag to ti isa sarongkar ko manen. Agsoldado ka, Victor? Saan ka di ako naday di Mang Ignas nga agbalin ka apadi? Saan ko siguro alin niya day tanti? Sa bagay. Anyam sa nabale. Patsek launay, ano si bibiyag kumapay day ni Mang Ignas? Maragsakan lakid di para kanya. When Victor. Kat? Kumusta ti pagnanaedam abalay? At day pudnok ken kanti. Isalaysay ko ti amin ken ka, may papan iti amak. Sige Victor. Si dada anak adungag. Agpakada ako nami. Agadal ka na imbaga. Iti kasta, makagraduar ka iti high school. Kat matungpal mo ti arapahap mo agbalin na maestra. Juan, Victor. Sige, agpakada akon. Agkikita tayo tumanen, ami. Mateo lakay. Malaglagip ko ni Victor. Nagkasat lakit din tayo jay, abarito. Ay, wen bakit? Kasla, kaano laday di pan nakasarak ko kinkwana iti igid ti karayan nga awanan puot. Imbag ata si bibiyag ide. Tano saan? Saan da kumaan nagkita kandi si Rodrigo? Nalabit, ana itulok ang mapasamak kinkwana dagita. Tapno agsabat ti dalan da nga agama. Ay, malagip ko nga agpayso idi bakay. Nakitak idi da Maria Elena ken Sir Rodrigo. Agin inarakop da iti hardin iti may sa Arabi eh. Ha? Wen, malagip ko pa'y laang. Jak idin nagpadlaw Sa idi kwan, kalaat meten api manaw ni Maria Elena. Aya. Ang sayang. Nabayag ka no gaya man api musay. Nayanak na idin ni Victor. Kalpasan ti sumagmaman wa abulan. Pimusay yan. Anyan. Nagsayangan. Nupay kasta. Intulok ti Diyos nga agsabat ti dalan da nga agama. Ket maragsakan akmet bakay. Gaputa adda paset ta iti dayta. Lakay. Data tinangipan kini Victor ije balay da Sir Rodrigo. Di taam mo nga agamada mo't gayam. Wen lakay. Iso akas taunay ayaman da Sir Rodrigo kadata. Ket sinupapakan da dayta. Nang ted iti gatad apara kadata. Iti kasta, adda kanu aramaten ta. Nagsaya at da nga agasawa. Akasmut lang iti kinasaya at dagiti dadakkel ide ni Sir Rodrigo. Ami, mangantan. Ohan, auntie. Ay,
Mabit lang, Ami. Itala madlaw ko nga dagayam kwentas mo, Kuha, auntie. Kaslangin na anday ta. Kuha, auntie. Ginatang mo? Inted kanyak ni Victor. Ha? Siyak tinapili na apang tedan, auntie. Tay kap-kap na kan na kano. Addan sakit di kayat asawan day ta, Ami. Sana dakas. Timakunak, saan mo nga ipukpukaw day ta asagot na kan ka, ha? Kuha, auntie. Amom, idi pa'y laang nga addamadlaw ko kada kayo kan ni Victor. Angam, jaklan agtagtagari, Ami. Nangro na, tawan mo't makita adakas nga aramiden nyo. Ken maysa, saan adakas? Basta timakunak ita, saya atem ti agadal. Uwan, auntie. Napataglakit di kan ni Victor day ta akwentas, Ami. Iso asaan mo apukpukawen? Uwan, auntie. At to'y tinalo mo apapaya lang do, manganta. Agyaman nak, Ami. Kumusta nga? Saan mo ka din na nasa lawpay tayo agpangpanggap kan ka iti dakas? Saan? Sapay ko mata saanin nga agsabat ti dalan mi. Sapay ko ma. Kasanuitan, Ami. Saan ta na makapagkuykuyog? Gaputa sa balin ti pagadalak. Saan abale? Kabaulak tagmay maysa. Ken agan anadak. Urumbang lang, Anya akurso ti adalam. Kaya't ko ti agbalin nga inhinyero. Patsyag amaragpat mo. Gaputa na laing ka. Sapay la ko ma, Ami. O anya, nakasagana kan iho? Itulod da kan iti pag-eskwela am iti kinasoldado. Wen, mama, nakasagana akon. Mayadayukan kada kami, iho. Saan na bali, mama? At damat siguro gundaway nga agbakasyon, ha? Sige, iho. Noday tati kayat mo. Suportaran da kalata. Sapayan, naglabis kabutan na naringat. Apay, dalmas. Apong. Apong? Ni apong mo, dalmas. Awanan na po. Awanan. Ha? Nakayamatan na po. Sana nga umangangas iti indana. Apong dalmas! Apong! Nasasyawan! Napahingay! Inanawan na kami batan. Itatawanan ni Apong mo, dalmas, Apo. Tatatapay ko, ma. Di pa nagsing-simpot mo. Uwen, Apong. Titihin ti mo, di apan nakalapay ni Apong mo. Saan tanton na makita pa'y? Apong. Apong mo, dalmas. Awanan, Apong.
apo, adtuin ti balon mo. Agawid ka dagos, apaman amal pasti eskwela muan. Wen na pong. Di ka makiap-apa, ije pagadalan niyo, ah? Wen na pong. Liklikam ti apa, apo. Kamadiday ta. Nasaysaya at tay awan ti kaap-apam. Tanataltalina ay ti panunot mo. Nuad da mga pakan ka. Panawam latan, wan. Wen na pong. Ala, umunti balon mo, apo. Tainkan ijay pagadalan niyaw. At damot nga urnong akwarta. Bayat ti pan nakaimasayag idi ni Dalmas. Inayon ko laang ni ti urnong ko. Naimbag lang nga aramatan to ni Elizabeth. Ay, Dalmas. Apay apinanawan na kami kin ni Elizabeth. Awanan ti kaduhag amang isakad kan kuana. Awanan, Dalmas. Apo! Ada ka magkaya man! Ano tarupam? Inapadak iti pagadalan na pong. Tinungpal ko di ko nayo. Abay-bay aklatan no adda mga pakanyag. Iso ang kasto'y tinaramid da kanyag. Anya nga may tinapasamak, apo. Apa, handag titalo ka dalak. Panawak ida. Ngam sinurot daklata. Kinaramutan da tirupak. Ngam balsag tumat ida apong. Balsag ida. Anya ti aramidan ni Bakatsela iti dayta na ibaga ni Elizabeth. Mapatanor na nga tatoy apuna iti nasaya at akababalin. Gagayem, di yu liwan na dinggen titulo iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.